Naganasan niya biyak no sikanin ay mabuy-buya dagos sa mabang arang kaunggan day tuwirik na ngaminta-pintas mo awan pang ipataak sud mang kayaw day tuy marik-rik na day tanga is-isem mo ay pudno amak kabiyak kasla alinuno takalit mo akursunada dakuntis mo kasla porselan at pangyayari ka sikat sabong murmuray na ito'y matak nagpintas kanuading aglalo na sikat umis-isem nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingi nga isem naganasan nga biyak no sikading kay mabuy-buya dagos amabang arang kaunggan day tuwirik na ngamin kapintas mo awan pang ipataak sud mang kayaw day tuy marik-rik na day tanga isisem mo ay pudno makabiyag kasla alinuno takimot mo akursunada takuntis mo kasla porselan at pangyayari ka sikat sabong murmuray na ito'y matak nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isem nagpintas kanu arbing ipatay ko taapak pingi nga isem ipatay ko taapak pingi nga isem Diyaman kami kanipigi pa karangayan ngayon pang pangaluan ni Apo Kapitana tamatam arbeng ayan tayo